Carbing Long Termas Council Returning Officer pen top 10 polling station apan nong ikipiji apan kepangta. Carbi Recho alam ki Klarda kalam the. Puloni MAC constituency pen Karjab Dunji Congress candidate Sanjip Teron apan Puloni lapen Utor Borbil aradatum Karcho. Kardom nili Karbi berta tanbang thare chesong Teron non berta ang tonpen arjekta. Carbing Long Termas Council kilig a returning officer an parata Deputy Commissioner pen Council kilig ang tek apialo patini dedapi top 10 polling station upon nong ipiponji pusi pangtakpon. Carbing Long Autonomous Council kilig ballot paper pen si doji. Ballot paper pen kilig kipado ahud ballot paper nahok o. Vote ke jog ahud voter atum ballot paper alu along stem ke theng pame mea jog ballot paper akile nahok aretiti. Kilig ahud polling officer atum voter aphan koson si ballot paper along stem ke theng lapen kedu nangchi mala so aputhak than pen ballot paper kapanahok aphai pajum nangchi. Ballot paper alo kapanahok kapajum thek a polling station aphan top 10 anong a pipa jirji pusi Carbing Long Autonomous Council kilig a returning officer pen lamthe pachatakpon. West Carbing Long District along kidamtang arwa chikloni pai kret rok sening we ronghang rongbong Carbi Recho harsing ronghang a hin pen inut abang piapan kachulang rempo alam abangke ahok alam kali pusi kara song atumpen aruni pai kora player ni lam klar pipon. Hamran rong supi adung umrasi bearong along Carbi Recho harsing ronghang ahin pen kacholang rempo akoy kipipon laki ahok alam kalila pen mentune sita kroyon e pusi Carbing Long rong asaramaya tumpen lam klar pipon ahok pet alam bangke juli terang pi inut heme pi kereng parok aphansi kedo ningkan hini aprang apenan ti tekang roklo ausomar bang plido lapen osomar tumta theroi railo Carbi Recho tumpen aprang penta donrap kachepodo keduk kesung ahut setame chepo chero amun pi aron pinak achok Carbi Recho tumpen si soksang setame kerap pajirdun bom pusi pachini pon lapen lam ki lam phong kepo aning we vek setame osomar tumta hem dola chot galilo Carbi kurpho chingrum labang so amai long bang tanili walking president lo diffuser long yon long ta lapen ge nili la kaduk we along benda jera rapet pensi non piniar ni bang nang koklo la tu hini pensi nili non pini da port long bangsi ala li tuma Carbi Recho phana pi yogi phan nili bang Kevangji Carbing Long Termas Council MAC kiligalong Puloni MAC constituency pen Karjab Dunje bangpu Congress Racharia song atumpen kangwai pontang Congress candidate Sanjip Teron upon aruni paing kora getom arni ongdung Puloni la pen utor borbil aradatum kangthum karni la pen karchua sai kepedopon. Number 12 Puloni MAC constituency pen Kevangji Carbing Long Autonomous Council MAC kilik along Congress asong ahin pen kachapati dunji aphan kangwai pon Sanjip Teron aphan Puloni ahawar along Congress aphan aning kedok keongdung aradatum kangthum karne lapen karcho asai kedeng Bangso amai long MAC Barim Chandra Terang abarim BJP claim bang pu Bidya Singh tok bi pen chenglok ongdung arat atum chetong dun si mai RDP dun labang so phi Uttor Borbil ahawar along ta ongdung Uttor Borbil arat atum alir alon pen kilometer hini sose armu chejeng pen si Puloni MAC constituency pen Karjab Dunji Congress candidate Sanjip Teron aphan kangthum karne padopon pusi Uttor Borbil Durga Mandirat hengno along vote ke hang maita pedopon Mai along Clardak pen non apong MAC kilik along Puloni constituency pen Congress atum si highway po pusi Sanjip Teron pen lam jaipon সেটো হয় কৰিছে কাৰণ আমি দেখিছো যোৱা এই আমাৰ সপ্তাহৰ মাজত বিজেপিৰ মাজত যে সংঘাত হৈছে এই সংঘাতত প্ৰায় আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং যি পুৰণি বুলি নহয় প্ৰত্যেক আমাৰ কাৰ্বি আংলঙতে দেখিছোঁ যে আজি বিজেপি সকলৰ যোনটো সংঘাত আজি দুইটা নহয় তিনিটা গ্ৰুপৰ বিজেপি ওলাই গ'ল অৰিজিনেল বিজেপি বুলি কয় প্ৰায়ভাগ ৰাইজে আৰু ডুপ্লিকেট বুলি কয় অৰিজিনেল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হয়নে আৰু ডুপ্লিকেট বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সকলে গম পায় যোনে যোৱা MLA ইলেকশ্যন আৰু MP ইলেকশ্যন সকলে সেইটো কষ্ট কৰিছে আৰু তে ভাল ফলাফলো দেখাইছে তেতিয়া সেই কথাৰ আজি বিশ্বঘাত কৰিলে আমাৰ ষ্টেট বিজেপি হাইকমাণ্ড সকলে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট বিজেপি সকলে আজি দেশৰ বিশ্বঘাত কৰিলে আজি চাওক এই কালি পৰহি যোৱা যে বিজেপিৰ একো চিন্তা কথা নাজানা সকলে আজি টিকেট দি দিছে আৰু এই অৰিজিনেল বিজেপি সকলে সঁচাই যে দুখ কৰিছে
যোগ কৰি আজি আমাৰ লগত সমৰ্থন কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে আজি আমাৰ ইয়াত এক্স BDC চেয়াৰমেন বাবু তকবি এটো ইয়াত উপস্থিত আছে এটো আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াত আছে বহুত আমাৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ এইকাৰণে এই পৰিৱেশ যদি আমি চাওঁ যে ইয়াত নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু মই হেতু ক'ব খুজিছোঁ যে চাব আপোনালোকে 17 তাৰিখ আপোনালোকে ৰিজাল্ট দেখিব যে কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ ফুলনি সমষ্টি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন যাব এটো মই আশা কৰিছোঁ Karbi Anglong District and Kangpialong non malom police lepen army atum chelangsi kelang chari lepen kirika kuruga sai kepidopon Prime Minister Kebangja Putak Birta Kapachini Mek Era Chok Keton Kelang Atum Sigla Pen Kelang Charia Sai Kedeng Kebangji Aro Chikloni Phaing Kore Trok Arni India Prime Minister Assam Nang Sunchi Lasi non malom Dode Sang Sepen Police Army Lapen CRPF Atum Chelangsi Kelang Chari Lapen Kirika Kuruga Sai Hai Hui Kepadopon Dokmuka Rong Supi Kilut Plut National Highway 36 Kacheleng Atowar Pialong Ta car bus truck hai hui Khangdun si kiri kakuruga sai padopon pusi Birta Ribdunlong Birta Bangkela Ponsi Kang Toniklo Lai Bom Thakat News Channel Dumi Thakmi Goreng Tu